Ia, whaatalo whaatu Samoa, I nei fo I vaenga o le a fiafi, le fo launga su tātou o tuno, whapea ona
ta imeilu tu soifua e maratou langi mamai le alofa malanga le lei o le tātou ta pausili whapeo o nā tari fwrta tununga malmanatu e o lo whapeo na solonga le lei fuafuanga ia ma tulanga o lo ielo whai ngā malanga i le nei fo ia fiafi e i le pule whaitalia o lo tātou tua lo tātou ta mau i le langi le tuo Abrahamo le tuo Isaako le tuo Jakopo fia lava se mea o whapeo na e mafuta mai le tātou plokalame nei ia o te talitonu ia o lo whapeo na manuia mea o marinei fiafi o te whaatalofa tuai sunga i whaafiangainga o wharetua o tausi e le ngata fo i lea ia o tina mata mātua ia o le malo sure nuu ia malilo lo si tātou o tunu i tupulanga talavau ma whanau sau whainga uma o lo whapeo na mafuta mai i le tātou plokalame nei te fwoi se tafo lau langi o lo whapeo na e mafuta mai ai whaatalofa tuai plokalame o Kevin Uluivara nei o te whaatalofa atu i te pa ia mana maru si tātou tunu ai le ngata fo i lea ia o a ingata itasi a inga umalava o lo whapeo na maua ma tātou plokalame ma mafuta mai foi le whaatalofa tuai pia whai wa telo niso i nātou o lo whapeo na whaungaina televise e mafuta mai whaatalofa tuai foi le ainga o sunga ia tioko lo whapeo na mafuta mai foi le telo tātou plokalame le ainga ato whaatalofa tuai me se foi le auso i lungo le o Vaameli i nai Bahamas i Amerika o lo whapeo na mafuta mai ai le uso na ia Hermendes Charles Tofilau, whaatalofa tuai fo iluso ia Yerome, whaatasi fo ima potoa e si manu, ia malauso ia kuresa whaetete, whaatalofa atu ia le tātou proklami a te outou, ia malauso umalavo lo whapeo na mafuta mai lungo o tātou Vaameli, lo whapeo na iei le pui ngā malo o le tātou utua. O le vai aso le nei, e morsi le fia fo ilisita fo le tātou lalolangi, o lo whapeo na whaatawa i na haile ngana Samoa, ia i totonu o New Zealand nei, e se le tāua o launga ngana, ia, ma launga ngana, le ngana o le mea lofa le atua mo i tātou, o te whaonga ina e au ia le ngana, ia au o le tangata o leo te au ina le tuspa ia mo au tu ina tu fu i tātou awa onga, o le ngana, e peo se mea whainga ruenga i le lima o le e peo o le sa mala i le lima o le kāmuta, e peo sa o mea whainga ruenga le mea le ngana, wai le aise o te tau mawhai lava e whaongale ngana Samoa ma upu whaingofie ma o tau mawhai lava e au ili se ngana whaingofie wa ale aise ngana e le mawhaina fiso o ta i tā ua. Amen. O tā ua o tangata Samoa na iei le mafua angana au mai e le atua la tā ua ngana e tā te fiso o ta i ei ma tā tala noa ai. Whawhitai i lea tua pia whai o tau i loa whenga ngui, ia pa ue fo inisi mea lofa o mawhaino o tau tau talinga ngana aisi atunu. Ai o launga ngana ma launga ngana, o le mea lofa lea na tu ina mai e lea tua. Amen. Lea lai whawhitai i lea tua i le tātou ngana, lea lava e tātou te fsota i ei, o fo ini tau mawhai o isi teimi tau mawhai lava whamatala ni upu o whainga tā whaperetania fo le so e sona whaasamoa, e tau mawhai lava e so e se upu whaasamoa e whamatala ai, ina ia aua lava ni isuia le tātou ngana, e le o ato atoa la mo le toi fo le whawhitai ma le whaamalo i sa utango upload sa tulunga i ale, na i lunga tātou page le solo sa whapeona tu sia le sunga le whawhenga i a la tu kioa, la tu i vau kioa o le sunga whawhenga i a la tu. Na i lunga tātou Facebook page, o ia o le whaia onga i le aonga tu spa ia, a tātou lea i o i piula. Ale kare sia me tisi o le ala i nei o leila lo i fefo te nide no lo o whapeona sa ili na fo ili fo mai o le mta upu tau tu spa ia ma wha au i fo ia sa ili ilinga o le fiong pa ia le atua se tasi o wo mamai telin tau sanga ma futa foi ia ma fa so fo ia fiong pa ia le atua amen ia nei tu sia ese solo ia was tasi le o me alofa le atua i lono ola mlono soifua e ala le ngana o le au ina fo ngana sa mo ia na mo fo ia nisi fo io o nai upuna mai le fo launga o lo fa matua ina la ia le vai aso ngana sa mo ta pena sa woso mo lau malanga amen ta pena sa woso mo lau malanga e au nga fo ila e tātou sa vringa fa le nganga o tātou mata upu ma pulo kala me fai o lau woso fa le nganga le ta pena ina amen fa mai le tala tu se Yosua fa mai le tala le tua e longo uma le no ma e fai ai ta pena ni ala to woso o le aso tolu o le auto kolosi ai pe tau te sopo ia ai lea ia le vai e tau te anga i o le vai o tana tau te anga i o ile afo ile ai o folo ina
ona la a e alu i le ai ua folafola ina e te le sa valivali na oe le ai tauna e anu ma ave sa oso ave ni mea o le whainga malanga e o fo ila le whaleanganga o tātou mata upu e whai le teimi nei o le ta pena oe o le ta pena lau oso i le lumana wa foi e ile teimi e fa solo solo mo tupulanga e ile teimi e whai roto o lua e ile teimi e ave ai oe matama whai fo ila i o oe matina whai lau whanau e ta tauna i eisa uoso ea e ave i ai o le oso lea, oso whaaleanganga, e te tau ona whiola mailo a inga, o lau i se oso ia te oe te tāpina, ina tapena so oso. Ioi, o le tātou ngangana sa moa la, o le tātou ploka lame le whaatino ina o ngangana sa moa, amen, vi ia le tua le tātou ngangana, whaapeona whaamealo whaina i tātou le tua. Anyways, tātou talo, a mata tātou ploka lame o le tātou Bible study nei fo, e fiafi le tua mātou tamaa. Whaatai nea fiafi o whaapea ono mātou au lia male manuia mailo o lofa mlo wanga lei. Na e tau tai mailo mātou soifua mlo mātou wola. Ia i loa lofa mlo wanga lei. Lea ta māu te talo i lau fio se ea lofa ngia i mātou u malava. Na ia fiafi te tala le mātou whalongo ta māu tina o auna. Ia so se si lava o ainga ta itasi o mafuta mai. Ia whaapea no o tuai le ngalua lo wanganga i whaatau nu ulau upu ma whaamautu ina isui o mātou wolanga. Ia vei mātou ni tangata e whaafie lau fio fo i pelevi inga ia te oi ona swafa o Yesu Keriso wole ma wala awa tuai nei. Amene ma amene. Amen. Ole tātou plokalame le la toi so ino tātou Bible study ole mai lava le tātou plokalame le na sa tātou tala noa i le pepe whaaleanganga, tātou tala noa fo ila ia i le tamaititi whaaleanganga. O le vai aso la len tene le na tātou tano i le tangata wa matua whaaleanganga. A ieila se upu e tasi e whaapea o nā o te le i le tangata matua po o fōlinga wa ai o le tangata matua o e tau ilo se upu e tasi e whaamatala o mai le tangata matua. Le me a toa tangata matua a whaiwa iloa ka o lai commenti fui la lulu te mine. O te ilo le tasi le upu lena le whaamatala ino mai o le upu fu ina o te mana o ia te oe a o tātou tano nei a fiafi. O leo wa o whaau tala ina nei a fiafi. 7 things that won't necessarily make you spiritual by nature. Amen. Au wha sa moina o mea e fitu po o nātura e fitu e le ave ai oe matangata whaaleanganga. Po o mea ia au ana i whaase ina oe whaapea o vaenga i e fitu e taha uai oe se tangata whaaleanganga po o oe fo se tangata whaaleanganga. Amen. Ona ole toa tele e la tau te whaapea ai o vaenga i e fitu e loa i o oe se tangata whaaleanganga. A yeile upu e tasi e au te lea e whaimau te lenga o le tangata o matua whaaleanganga pe a whaina e whaafonga mai na solua. O te loa i le upu e tasi na lela a tātou tatanoa. E vali atua a lela atu ina atu se iloa i po i whaalongo tātou pukalame a. Anyways, ole, la fiafila nei, ole, le au tatanoa i vaenga nei e fitu ona e au ona e iloa ma e sila fia. Ina i awale anga inga iluma o la woso. Amen. O lela a tātou oe e tapena la woso. Lela ata pena lo woso whaaleanganga. Ia, oso i le ngangana, so se oso lava i te tapena pena ina, ma tapena o i le whaataua ina, o le vai aso. Ia, o le ngangana sa moi nei ati i mātou nei New Zealand. O le vaenga mua, tusi lalo vaenga mua lava. 7 things that won't necessarily make you spiritual by nature. Me fitu po natura fitu ele ave ai oe ia matangata whaaleanganga ia po o ele whaapea e whaia mene e fitu ona taha uaile o tangata whaaleanganga i ona natura pe aua foi ne ita ia oe le i mene e fitu. Amen. Me mua lava te tusi lalo o le time. Amen. Tanga tusi lalo time. Me mua le time. Ele ole umi ona e lotu, pe umi ona e ola e afoi, pe umi ona e ola le olanga nei. E taha uai o se tangata whaaleanganga. Taimi. Ele whaapea wa o mia se taimi o e lotu, po ua e matua foi, po ua e toe ina o sina lo wao. Ele whaapea a umi ona e ola, ona taha uai la ia o se tangata ua poto, po se tangata ua whanau fauina, po se tangata foi ua wa whaamalia ina whina ngalo le atua. Amen.
Tata wole fiongo pa ia le tua. Let me put our scripture. Hallelujah. O le tusia iopu, wha mau, lalo tātou mau. O le iopu lo na mataha upu e tolu sifu marelua. Whai upu e fitua ngā i le iwa, whai mai, sa au wha apea, ia tautala mai aso. Ia whai loa mai le poto e le tangata o tausanga, i le tele o tausanga. Ai peitai, o iai lava le anganga i to tonu o le tangata, o le mānawa foi a le e ona le mālosi umalava, e wha popoto ina ai i lātou. E le lau popoto e ua sili, e le lau si la fia foi le tonu e toia ina. Amen. Mo i tau mō mai le winga o le tala na. O le tala le i tutonu o le tala iopu. Iena ia mua iopu fo iena fautua ia iopu. O toi ina ma tangata ua. Tangata popoto. Tangata fo le whaapea ai mātutua o na popoto ai lea Fa mai la i o le tala o le whaiupu le whamai. Sa o whaapea la a tau tala mai aso. Ia whaalia mai le poto e le tele o tausanga. Ai peitai. O iai lava le anganga i to tonu o le tangata, o le mānawa foi a le e ona le mālosi umalava, e whaapapoto ina ai i lātou. A e whaitau atu i le mānawa le tā ua mai i, o le mānawa foi mai ea, e whaapapoto ina ai i lātou, e le o tala noi se ea, e te le poto se ea, pēr whai ngana māngawa i koumawa i whafu, no? O lai tala no o le mānawa o le atua, o le anganga o le atua, o le anganga i le poto. Lena ave le tangata le matanga lava. Amen. Fa mai la ia. Fa upu iwa fa mai. E le lau popoto e uasili. E le lau sila fia foi le tonu e toia ina. Mana ia yor fa peritania e maua le ile. E te ono maua ile winga o le fa upu lea. Fa mai fa peritania New Living Translation fa mai. I thought those who are older should speak, for wisdom comes with age. But there is a spirit within people, the breath of the Almighty within them, that makes them intelligent. Sometimes the elders are not wise. Sometimes the aged do not understand justice. Wei tau mua mai. E le whaapea o le avea o i matangata matua. O na avea i le whaapea. Ia wa, iwa le vanga uola o au ke malama i mea ngā au ke poko. Okay, loa. No, so o le isi mea fo i lele. Wa o le isi fo i tū lea. E tele ina whaingo lotu. Ia ma whaingo nisi o whalapo protonga. Wa ave le tangata ua tu iai le tofinga. Ona wa amatana sina le uru po ua matua. A lai no fo se tala vou te tonu o se e kalesia. O lai iai uma mea alofa le anganga pa ia. Ai le o wha o ngā ina ona e lai titi. E pi tu so tangata le lo matua fa le nganga ala fa ko alu su lima kausanga ala matua fa le nganga o tangata le o to e ina la o sina le uru ala fa to tu so la o la ile fa na fo wina ele o ye fo se poto fa le tua ai wala ko finga o ngo makua amen o to finga nei ele nta mai to finga ti a kono no o to finga fa le tai to tono le ekalesia amen. E le whaia lai ni whiriwhiringa po oni to whinga ono wasinale uru po o matua foi. Amen. E te lei loa foi lai se tangata. Ina ua whape o matua i tutono le ekalesia, ua leva i tutono le ekalesia. E te lei whape a leva i tutono le ekalesia ona matua i foi lai whale anganga. E tātou te whaalo alo. Tātou te whaalo alo i tangata mātutua. Ai le whaapea a matua ma leva o na lotu. O na avea ai leo se tangata whaaleanganga o matua whaaleanganga. Amen. Ai tātou te whaalo alo iai. Amen. Awani ave si alwa henga na le whaalo alo. O tātou matua i le tino. O le anganga is a different story. Amen. Mo me tātou o le mea lana, e le whaiala ni to whinga pe whiriwhilia, pe te wa ai se tangata e whai ni whiriwhilinga o na wa matua. Amen. Vaenga mua o le taimi. Amen. Time. O le isi vaenga e au ona e mata i tūwina. E le whaapea o mea ia, o le ata ua se tangata, o le tangata fo ino le mea, o le tangata whaaleanganga. O mea alofa le anganga.
mea alofa whaaleanganga spiritual gift. Amen. Aua e te muli se tangata e te vaai ni mea alofa leanganga. Amen. E lau tango e vatu la tusi nei, la tātou tilo ai, ma tātou whaitau, ma eva aia oi, whailau wha masinonga. Amen. Awane e ta tonu o whai atu ai, ai ta tonu ono weva ai le fiong pa ia le atua. O lewa, o le atato o atu i nisio vaenga e ao ona eiloa, awane ita iai o ele wha apea ua iai mea alofa wha leanganga i stangata, ona e muli e la e wha apea, maka ukia o le au ngale ale atua, man, maka ukia o le poko, wha akua ka ngaka leo sou ia tangata malitu ngā mau, o whaia kaka lea vāvenga na whai Yesu. Amen. Tato ora tusi al mua korinito. Mata upu mua ale mua korinito. Amen. Mua korinito o lona mata upu mua, a mata tu whai tau whai upu e wha. Whai mai le, o le tala lea a Paulo, o le whai le e kale si e korinito i le mata upu mua, te manao ia o e teiloa, o le tusi a Paulo ia korinito, e tasi ale tusi atoa, tu sort foi on mata upu mua yo o kuan ka upu muli on mata upu le mua korinito, e tasi ale tusi. Ai na vai ina la o na vai ngai le au tangata na lato vai ele tusi pa ia mawhai o lato reference, ina ia mawhai ona su e ma i o tātou whaitaua a, pe e whaafai ngō i mo tātou. Amen. Ai tasi ale tusi a Paulo na tusi ai, ile a matanga le tusi a Paulo. Ile o mailo ina mata upu le whaafa, mata la Paulo, whai upu e whaafa mai. O te whaafetai atu, i lo ua tua e le au noa ona o outou. A wā o le alofa tu no o le atua, ua foa ina mai ai ate outou i a Keriso Yesu, ina ua whaatamau a inga ina outou, e ia i mea i le upu lava ma le poto whaapei ona whaamaonia le moli mau ia Keriso ia te outou. O lea, ua outou le mātiti vai i se mea alofa e tasi, o lo o whaatalitali outou i le whaalinga, o lo tātou a li o Yesu Keriso. Whai mai le tala a Paulo le amatanga le tusia korinito le mta upu mua whai mai, o i whaafetai i le atua wa whaatamau a inga ina outou i mea lava. Mea alofa lava le anganga, mea alofa i au whaatamau a inga ina i le, mai le anganga pa ia, o leito tonu mo le ekalesia le a korinito. Lea lai whai mai Paulo i whai mai, ina ua whaatamau ina whai upe lima, ina ua whaatamau a inga ina, outou e ia i mea i le upu lava ma le poto whaapei ona whaamaonia le moli mau ia Keriso ia te outou. O lea, ua outou le mātati vai se mea alofa e tasi. O lo o whaatalitali outou i le whaalinga o lo tātou wa li o Yesu Keriso. Amen. O le, i le mta upu mua lea, o le whai me le apostolo o Paulo, e le o mātisiwa le kalesia le a korinito i mea alofa whaaleanganga. Se mea alofa lava e tasi, o lai ai lava. Amen. O lo o mea alofa fo i o tau talangana i se e se o wha perfitane, le la tātou o ma tātou tātano ai. Ai o mai le tala a Paulo, ma tua le mta upu mua. Ai o mai le tala a Paulo, i le tusu singa le a Paulo, le tasi le tusi a korinito, i le mata upu e tolu. Fo mai le tala a Paulo, le mta upu e tolu, fo mua malua, fo mai. O au foi le au soe, no o le mawhai o na tau tala atu ia te outou whaapei o e whaaleanganga. Ai pei tai, pei o e whaaletino, pei o na tāma mea ia Keriso. Amen, for mai. No o whawhanga ia te outou i le sua susu, ai le o mea ano. A wāna outou le lava, i ona pō ia, i le tou te le lava foi, ua o mai i ona pō nei, a wā ua whaaletino pea outou. Amen. O lena whai mai le tala Paulo i le mata upu mua, o laua iai uma mea alofa, mai Paulo whaafitai lea tua, o ngau whaakamau a inga oukou, o mea alofa lava lea nganga, na i to tonu le ekalesia. Amen. Spiritual gift, all the spiritual gift. Whai mai no na i o le tala Paulo i, ai o mai i to susinga Paulo, mai Paulo. Whai mai, o au foi, le au soe, no o le mawhai ona tautala atu ia te outou whaapei o e whaaleanganga. E le mawhai ona tautala atu ai i mea whaaleanganga. E le malama o lai pepe whaaleanganga. A o lai ei mea alofa. Amen.
O le iai o mea alofa I se tangata mea alofa whaaleanganga. E le whaapea I le mea alofa. Ona e muli muli la ia. Amen. Mai vale lu tato atale e se taua. O le iai o mea alofa whaaleanganga I se tangata e le taua ai o se tangata whaaleanganga. Yes. Le whaapea o i se mea alofa whaaleanganga. Ona taua I lo tangata whaaleanganga. O le whai mai paulo. E le I mātitiva I se mea alofa peitai. E le mawhai ona tala no I ai whaapea o tangata whaaleanganga. Ai peitai pei o e whaale tino. O lae ua whanau whauina tangata ia, tangata ua talia Iesu, mana tua lena tātou tala noa, lena whahi u tātou prokalami le aso lena tenei, I le tangata nā tua, the natural man, the carnal man, and the spiritual man. A whaina e au noutu le aso lua, pete toi fo I le aso lua, o le aso so o mea tātou prokalami. Amen. Hallelujah. O lea lae a whaino le mea. O te mana o ia te oe, aua nei e munu tusi lalo le mea lea. Ke mau ia te oi ia tusi wha maka make kele lalo. Aua nei e muli muli se mea alofa whaaleanganga. Amen. Aua nei e muli muli se gift. Don't follow a gift. If you follow after gifts, you will be led astray in your life. E ese le mea o le nga I ilo o langa. Pe a whai te muli muli le mea alofa. Sala wha te inga I sia uo, sa sia uo. Na tango wala au lia o le lato semina I le sia. So walu ro le semina. Sa walu la ono te tali fa alo le vala au lia sia uo no watu. Au laku ai sa ula uo ngai kia ufo mai. Man, Kevin, tau, o ngai mai. Kile I fa alongo le mele ilo o ranga a. Ko fa mai makua I pao le mako man of God. Fa ku okay. Okay. Mai wo okay ia sa man of God. Ka u me lo ngo prophesy mai lunga e kia u ma ka u mai me lilo. Ma fa iloa mai me lilo. Man, he's a great man of God. Kangaka le tua. Fa ku okay, praise God vi ia le tua. Amen. Fa mai sau fa ku ia. Sau si ka kalo le man of God ia oi. Fa ku ile la fa tai. You know vai tunga ile oi te le fa peu. I know, o le man of God. Ai o le winga ola utala sa utau fautua sia uo ia ai peitai ia no o vai tunga wa te le swinga o langa sia uo ile fo inga winga o fa pevi ia le tua la o fu ia no tu wala ia la u fa nga haina le tua ma nga ai o le winga ola utala tu sa lava pe sa usi se ta o tu nyau me lilo ele ilo se si that doesn't mean he's spiritual. Amen. Yes. Ono le to atele o tangata wa muli le mea alofa. Fa mai o fa malolo mai ka ko muli e o lang man le ma se sing fa malolo mai por ka kala. O perfeka ka ko wo e o lang o perfeka. Fa mai tala polo ngai ati auto uma mea alofa. Fa fitai ile atua na fa mea alofa ina auto mea o malava. Amen. Ai o mai I fa mai tala polo. Mai le fengo ko kala ki ati auto pe tangata la tala fa le nganga. Ese na to te pepe. Ai pepe ala ka kala o la I mea alofa fa le nganga. Amen. O lai ei uma mea alofa. A le fu metala paulo ia. Fa mai o nai tu te fa le tino. Hey. Fa fena fa mai o lai mea alofa ale fa le nganga ale fa le tino. It is possible. Amen. Me lo te fai atu ai. Aua ne ita ia pe e te muli ni mea alofa. Po le ha fo inisio. Po le lava ni mea alofa. Le atato o tonu ta upuna. E ta o tonu mea alofa. O le lava e pe no fai atu. Follow pe tusi. Tasi al tusi. Tato wona ko nito e sfurma tonu. Mo mor ko nito o lona ta upu e sfurma tonu. O le o mai ili tusi ngā paulo. Amen. Mai lava I lunga le amatanga. Le rolo o mai ile. Le afoi. Le tusi ngā paulo ile mata upu le su tonu. Fa melo le tala paulo. A fai o te tau tala I ngana tangata a toa maangelu. Ai le ai so o alofa. Amen. Ua avea au maapa me mea ta alili po se su me palo tangitangi. Fa mai a fai o te tau tala I ngana tangata a toa maangelu o mea alofa la I le sai le ekalisia lea. Le lau fai mai lo tala polo. Le na sau tu singa polo o mai fa mai. A fai o te tau tala I ngana tangata a toa maangelu ai le ai so walofa. Ua avea au maapa me mea ta alili. Po o se su me palo tangitangi. Fa mai lo fai upo e lua fa mai. A fai fo o ia te au o na perofeta ane. Ma le ilo o mea lilo uma. Ma le poto uma lava. A fai fo o ia te au le fa atua tua uma. E ave ese ai maunga. Ai
le ai so wa lofa o te le au ngā lava. Weva ai le tala Paulo. Le tala noa Paulo mai le amatanga lava tusi mua. O lai tala noa I tangata wa yai uma mea lofa. Tau tala inga ngana ese. Sa whaia lato perfetanga. E iloa mea lilo e whatatau yo langa o tangata o atu foi mai o ele ka ngesa o alawangi sikwe e iloa e tangata nei. Amen. O lai mea lofa. O lai I fo le poto uma. Ma ko I malama tusi pa ia. They know the word of God. Amen. Lai tano, o la fo matala Paulo. E o le whaatu o tua me whainga ave ese maunga. Matala Paulo. A le ai se alofa e le au ngā lava. Matala Yesu tono mata yo sfulu fa upo tonu. Te iloa le la au yo na fua. Amen. Amen. Tu sa lava po o ani me alofa o laisi tangata mata utia me alofa umaia. Ai ale ai se alofa. Matala Paulo le au ngā. Ele o se upula Kevin ana te faitau tuaraina fo mai o te lea o ngā lava kala ngā Paulo me o le hale wingo mea umana lo tau tala ngana se ese pero fetahane e iloa mea lilo e whaatau tangata pe te iloa mea lilo le whiongo pa I ale atua e o le poto uma lava e o le whaatu o tua te ave se ai maunga ai ale eiso walofa ya mei Paulo e lea o ngā lava. Amen. To a tele la tangata ua muli mea alofa peno ufa iatu a e muli mea alofa na uta ita ise ina oe. Peno fai atu, au e te tali tonu ono o fai atu ai, fai taua o tu spaia, muli le fionga pa ia le atua, tai oe le anganga o le atua, au ata ita ia oe se tangata. Ele leile, le tangata e te afu, te whaalonga I le upo le atua, ai a le o ngatasi ma le fina ngalo le atua, aua. O le won, mai tātou e Paulo I. Amen. O le won, mai le lapata inga le apostolo, ya tātou. Fa mai le fo fetala inga Yesu I tonu o le afo. Tu se mata yo is full luam fa upo fo mai e te iloa. A wa fo mai le betano tu si lalo mata yo su luo fa upo fo mai a wa ona fua o ilonga ai le la au. Ele o mea lofa o fua. Jesus said, a tree is known not by its gifts, by its fruits. Amen. Olea. Le upo e tasi le no whātua te oito te su ea mai le amatanga e te ilo le tangata o matua. Le leo te linga leo le tātou mata upu vaso le laso lua. Olea lofa. E iloa le tangata o matua ilea lofa. Ua atoa ilea lofa peo ai. Peo tangata leo Paulo. Ele o mea lofa la. Amen. Ele o mea lofa. Olea lofa. Olea lofa. Tasi leo mea o te ino o te whaafetaia ui lea tua I lo ta maa whaleanganga. This is a one gift po o le mea leo te iloa hea ui lo ta maa whaleanganga I la. O se tangata o te vaai. Paulo le mea o te iloa hea ui I to tonu o tangata le o lea lofa. O lea lofa ia mātou lana whanau whaleanganga. It's not just only me, but mātou uma lava ia lana whanau whaleanganga. O teimi uma tau mawhai siaki po o a mai e tau mawhai ea. E siaki po o a mai lana whanau whaleanganga. A ole o kele fo matou, ole tele o matou me se fai, a ole ono sai o to ina lea. E vai atu le taimi, a ole ono sai kele o aka me wa levanga ka unga anga o kanga lui dalo se skanga ka wa levanga ka kuri kaika. Ai ono lea, le lofa yo te mafa le nganga. O te fa fetai e u ile tua fa fetai le ola mar so I fora na au na ia fo ina mai lo ia ola fa le nganga, fa fetai fo ile tua mo to te mafa le nganga. Na to te ia le taimi nei a o le fautuanga le apostolo le au mai lo I. Pe o le vali me polo I. E le fa apea o le yai umo mea lofa pe te faia ni perfetanga ma e fa tutu mai tanga to woti e loa me lilo. That doesn't mean you are spiritual. Pe o oio se tangata alofa. Amen. Pe o oio se tangata whaaleanganga. No. Aua la, e te muli lea, aua e te muli le mea alofa. Mea alofa leanganga. Wono le taimire nei, wa matana to a tele tangata mo muli mea alofa. O tele o fai atu e se pe leanga. Ai o le winga lau tala, aua le taita ia ai oi, fa mai o whanau le atua, e taita ia e leanganga o le atua. E le taita ia ni mea alofa, e taita ia lo na nganga. Amen. To o tele la nisi, pe ono fai atu, to o tele nisi tangata, e o mai e te au. O le mea mai o le mea kako wo i lango. O le mea fau mea leo, so le vaha venga lenga fai e so and so, vai le mea le, e le fai e sesi, ma ko i wha winga le man of God lea. Hey,
au whaaseina oe. I le whaapea a whauinga ma melengi, that doesn't mean, o le whamatala polo i o lai uma mea alofa, a lai whaatino. Yeah, it's possible. Ele kusi ala Kevin, ka kusi mai ai Paulo. Ale fai tau mta upu mua ko ni to. Fa solo me alo fai tau. E te malama me le context o tusi. Mane mele tau vali me Paulo i a. Le apostolo. O le isi mea lona tolu e te fa mauina I lalo ele fa apea, by nature it doesn't mean, it won't make you a spiritual. Ole knowledge po le poto uma. Amen. Ele whaapea I loa umartus pa ia pe te malama martus pa ia pe iei sau PhD. Po le a lava lau whailonga. O le toa tele I lau whai PhD e le whaolaina. There's a lot of like PhD, divinity, mamata upu fo ie lo loto tus pa ia o mo atheist. O tangata ele tali tonu I le atua. Ai whai alato PhD il tus pa ia. Yeah, anu fo I lai alo kuko alo suor ko akelo ka kan kusia e tatu te fai tau ai ele kerisiano ai fai la ko PhD il tus pa ia. Amen. Lot of commentary le te vai to I lungo o ele kerisiano no fai. Alo su e pe ko no ka kan ake. They are not Christians. O tanga te hila to fai longa ele fa pela o le te leo le lo tus pa ia. Ona e muli e foi la ia. Oh, that doesn't make you spiritual. Pe a e lo o mo fo ia foi. Pe ke le se poto le tus pa ia. Yeah. A fai fo kau fioloro so kai lor ku spoyen ngai kemi. That doesn't make me os kanga ka fo lele ua spiritual. Amen. O u lo fa mo le nganga pa ia le tua pa runga lau tala. Au te muli ona o se me halofa. Au fo te muli se tangata ona se potoi nga ke malama uma mka upu tus pa ia. Tato e oile. Mo ko ni to na. Amen. Mo ko ni to mua. Ta upu foi upu lima te mai te sial foi upu le foi mai foi upu lima male foi mai ina ua faatamau ainga ina outou e ia I mea uma I le upu uma lava male poto uma faapei ona faamaonia le moli mau ya keriso ya te outou tangata o lai le knowledge po lai le poto malama umar kuspa ia malama le kenese e soto le vitiko numero te nomi o sua famasino ma kwa iloa le fa metala Paulo I na te vai foi mai fa le tu lo fa tamau ainga ina I le upu. Amen. O le poto e iai lona e iai afianga tele lavo le poto tato worko ni to e valu. Amen. Fa mau lalu ko ni to e valu lona mata upu mo non foi upu mo fa metala Paulo a o mea fasia mo tupua ua tātou I loa a wā ua tofu I tātou ma le poto e faafefete le poto a o le alofa e faamāwhanawhana lea. E a le poto fa mai le tala Paulo e faafefete le poto a o le alofa e faamāwhanawhana lea. O le afianga leo tātou uma I e mafuta me tātou Bible study. O le ase mea ua e maua atu I tonu o le awa onga le nei te whai atunga. You are not dangerous to the, to the kingdom of darkness. O lai dangerous oi to the body of Christ. Amen. O le toa tele o tangata wailoa atu sina mele anga tuspa ia. Alu watu loa fai le fai fe au. O le mele kaunga fai e fa apea le mele fa mele kuspa ia. Walu watu ma le poto atoa le ua fa fete ina ai. Alu watu loa kaunga fai ka sui me ko kongo le kalesia. Kusa lava pega o karangoa kuai. That doesn't give you the right to tell e fa sao te fai fe au pe fa sao sesi. Fa mai e fa fete le poto. O na ile te mi e vatu le poto ia te oi. Ele o dangerous la oi le kingdom of darkness. O lai dangerous oi to the body of Christ. Walaku oi cause division. Ona wa te lele poto la wa po e malama sina vaenga tuspa ia. O la ua matua ia. We e tama failo e fa sao martelo mea. Tu so wa tupu le poto. A lai lai titi le loto. O le iloa lai o le mea le tu ina atu po se a oa onga. Ele e fa apeo e afo. I martala tuspa ia. O le poto e fa afefete. Lo knowing o le taimile nei fa afetai ile atu se revelation po ani mea na wa e moa man like kusi la ngai mea ke les mo mea la le fa pelu po le tua o na wa tupu le poto ai fa mele tala po lo fa afefete le poto ai fa mai ole alofa
e whaamawhanawhana lea. O le tangata matua ua alofa e a whaamawhanawhana. E mawhai la ona e maua uma le poto le tusipaia. Whaafewhete I loa oe, mea fo ila le nai ala. Sometimes I read some of the comments. Tangata ia le, o ke kalango ke Bible study, ai whesoi mai lo ika ile, lako e peru malako Hebrew ma mea wala to ilo me sini. Ta siala uwa ai, wa whaafewhete I le poto. I'm just being honest. E ta siala ka wa ai, like am whai ka umai o lako, kwa ima ka ukia. Le tano ma tuspa ia wha mai, e whaafewhete le poto, ma nei alo poto na wai ai. Ai awa e roa lai e, tu i ele alofa, ona avia roa I o le poto na te alu te whaamawhanawhana I si tangata. E te le alu te whaafewhete me mi mita ai, wha mai ele o se poto e mita ai, a o le poto I roa na hawa mamata o ile atua. Amen. O le teimira nei, o le poto, po le whau unga ma mea alofa le atua, e pei o le afi, le awa tua se whaare te inga te wa ai. E pei o le afi, o I pei o le ele tise, whao ngā le ele tise. O le ele tise, o se whaamanuianga pe a saolo na whao ngā ina. Amen. A o nginga mai le ele tise, suru le leile wai ale me suru ai, o na whaila ia. E uma maua mai le mōri le whai eka ko live. Tu so lawa a vele ele tise o le whaamanuianga pe a sao le whao ngā ina o le ele tise. Ai a se le whao ngā ina o le ele tise, o le ale me tupu. E o tiel tangata. Au kangola ki pile waya ai mai le kise ko un pa ko ses. Ave kware. Lusa wa. Wale avele le tisi se fa manu yanga. Awa avema mama laia. Ai ole ele tisi ole mele lei fa pena fo le afi. Ole afi o se mele lei. Ai tango au mai le afi fa ele me ai. E ve lai le me ai avema fa manu yanga le afi. Le me vela. Ia nei New Zealand a tu le afi tonu le me fai le afi e ke vai ma fana mo le fale ona vela I le afi o le fa manuianga lau fa ma fana me tatou a e kango e mai le afi e ku uru fo pe ku le me le curtain e mo le fale a to wale a vela ma sa fa manuianga a lau a ve ma laia fa pena fo ila le poto o le mea o nga o le fa au unga fo o le mea o nga ai a se fa o nga ino le fa unga e o til tangata amen. Me o tala mo ina vale na tupu I on mato nu yo Samoa e se tasi o na le atua ma sa no walu o vodi lato voti a te o lato le siaso na e te o fa longo le siaso e le tama titio le mato nu o oti sa sipaka I le vai aso na sipaka le tama titio le mato nu o ile na ngaruenga moti lava ia no mato au nga tupulanga wa ola tupulanga ye si uso le mato nu le si stau le sa o walu o le lau ke voli me voli kupulanga le voli le fai fe au na fai o le o na le tu o se wo fo ia tau e o tunga le sona o le fai le mato voli no mawe lo manu no le fai e fa mai kia ma ia me ale mau ko inga ka mai ki fa pe ma ko ea mai nga sa o no ole o nga me no ole kele mai kala I o ma vala au mai I ma ko voli o fai aku ro alu ke o ki vai aso ngai o so la na tau o fai fe au Lau au na le atua, wa kango fe kuur kami kikon mako ngu. O le mena tupu, na tau ngu. No te te miton mato ngu. La lai sau mita mai te au wha peola na whau unga lei ne o whai aku. Ma ngai whau unga, ai se whau nganga. E le se whau unga whasi yoki inka ngaka. O le whau unga e wha au na I le atua. E ma whai ona ye le whau unga ia te oe. A se long whau ngā hina. E le anga ai le tino ke riso. Ai a saolo na whao ngaina e a vea ma wha manuianga e le au mai se whao unga ia tātou e whetu o ni tangata na au mai le whao unga tātou te wha manuia ai amen na mai le whao unga e le atua e wha manuia ai tātou it's a gift ai a saolo na whao ngaina wha manuia ai le tino keriso a se fo ilo na whao ngaina e oti ai no whairola I e lau au nā le atua no whai sao ian whetu mana ni ia le atua I lau ngā ruenga, ma nei le telo tangata o whaola ina lau ngā ruenga, ma nei lau whau unga li pasta, a lau whau tanga ia oe, se seno na whao ngā ina. Amen, se seno na whao ngā ina. Amen, te le o nama tā upu se mi tātou to eo iai, ai ao ona tātou yo, ona, amen, tātou o mua le tusi lea, ole poto, e iai lona whaitetenga e o fo ila ia mātou matangato le atua lai lātou te lotu spa ia pi really iau tau ma whai la vai lo loto pe no whai atu tā ua le loto ma ia e whaia mea umai le alofa
Amen. To wol tu sile ona na tupu ya Paulo. Ole mele na tau fia i ele atua i lalo Paulo. Ole tele yo mena ya Paulo. A ele mena tupu ya Paulo na tau fia ele atua. Tato wol tu sile le lua korini tono na mata upos furulua. Le la tanga fai tau atu le tu sile. Te mana ia te oe te maua le wingo le tu si. Fai mai. Falongo le si fai tau tu si no tanga le famatala atu le mele tupu fai mai. Ai le tatau ona o mita. A o le o atu la a upu i mea na vaaya ma faalinga mai le alii. Wa o i loa le tasi tangata o ke riso, ua tasi le se fulu ma le faa o tausanga talu ona sengia o ia i le langi tua tolu. O te le i loa pe na i le tino, o te le i loa pe le i le tino, ua si la fia e le atua. O fai upo e lua, si toi whaafengo fia tu se ngana te mamla mai. Fai mele tala Apollo, na iei loa le tangata, ia ke riso i le se furu whaata usanga talu ai, fai mai na se ngia pe na ave e le atua i le langi. Tali tonu umale au su el tuspa ia, o lea e tala noa Paulo ia ia. Tu so lai refer Paulo i le tangata, fai mai na o loa le tangata na se ngia i le langi ia, pe na ave le atua i le langi. Fai mai na te le i loa pe sa i le tino, pe le i le tino, na o le atua na te i loa. Lo winga na fai upo e lua. Fo mai la tala Paulo, o le na ave le tangata le i le langi. Ai Yesu enga e fai tau mai lalo, o lai tala noa Paulo ia ia. O ia le na halu le langi fo mai la ia fai upo e tolu fo mai. Ua o i loa fo i le na tangata, o te le i loa pe na i le tino, o ia pe le i le tino, ua sila fia e le atua. Amen. Fo mai lo fai upo e fa, na se ngia o ia i paradaiso, mana whaalongo i upu e le matau taua, e le tatau fo i se tangata o na tau tala i ai. Fo mai na ia, fo mai na se ngia o ia le paradaiso, na alu i le paradaiso i le langi fo mai, mana whaalongo i upu e le matau taua, e le tatau fo i se tangata o na tau tala i ai. Fo mai lo fai upu e lima, o le na tangata o te mita ai. Matala Paulo, ole tangata le na halu le langi le na tupu i mea, matala Paulo, o te mita le tangata na, whamai, ole na tangata o te mita hai, a o te le mita ia tau lava o mea ua o vai ai. Te utoi fai tau o tunga fai upe lima le o ire ta atia ile a anor fai upu le, matala Paulo, ole tangata le na va ai mea mata utia ia. Whamai, e ka kaunga o mika ngaka. Langa fo inga o ia, o e ane langi. E va ai le tua. Ne va ai ni mea munga langi. No. O tangata lea. Mai Paulo, lana va ai ei. Lei masiso tātou. Mai la tala Paulo. Ka kaulanga o mika langa. Lei masiso o konga va ai le. Ngalu le langi. Nga o hao wale ngalu le langi. Kaulanga o mi mika ma o noa. E fa mai tala Paulo. O te le mita le tangata na. E fa mai ha. Tau lava o mea o te vai ai. Ai se ha. Fa mai la tala Paulo. A wa a fai ona o fia mita. Po ua o le vale ai. A wā o le upu moni o te le whai atu ai, ai so ia. Ina ne i sili le manatu o se tasi ia te au, i mea e va ai mai e ia ia te au. Po o mea e whaalongo mai e ia te au. Whai upu loa e fitu, whai mai. Ina ne i wha maualunga, ina au i le sili ese, o mea na whaalia mai, sa tuuina mai ia te au le mea matui i le tino, o le angelua satani, ua tui mai ia te au, ina ne i o wha maualunga. Amen. O lea na whai mai le tala Paulo i, na iei le mea matui na whaatanga e le atua e mai le ti a Paulo pe mai a satani, o le au na satani, whai mai na tui a Paulo po o mea matui o te le iloa la, te le nisi e whai mai sa mai le tino o Paulo ono le na sasa Paulo. Te le mea na tutupu ilo na tino, whai mai le tala Paulo whaatolu na tatalo ia Yesu. Tu sa la le tatu whai tau i whai mai o mea matui ia, na tui na atu ia te ia mai a satani. E tā ofio fia o ye lalo ne i te iwa wha maurunga ina, ile poto le wana iloa, ma mea lilo ia na wa ai. Le tele o mea lilo ia na wa ai le langi, ma mea ia le ma whai e kākongo, le whai polo le mwhai na wha matala. Whai o mea na, whai te kaunga o mi mika ngaka wai le ima siso o konga wa ai, o au. E whai matala Paulo, o lai ei mea matui ilo na tino, o la la e wafoi. Fo mai na a vatu mea na mai ile ti Apollo, fo mai o le angelo satani e toi mai a te au, ina ne i o wha mawalunga, e ka ofio fia hai le tangata,
o le atua. E musu le atua e whaamawalunga Paulo aise ha. O nei te le atua le whaamawalunga. Ai fo hailo na alofa tu noi le loto mawalalo. Tango lo le atua whaatanga le mea matui le tino Paulo. E tā ofia I lalo Paulo mai whaamawalunga ina ile a. Ile poto. Aua nei whaafeteina ile poto la wana maua. Amen. Mea nau te whai atu ai. Aua tātou te mimita I sesi mea. Mita I le atua. Tau olona sa tauro, mita I le li, mita I a Yesu. Aua te mita I se mea wa e loa, pe o se poto, po o se mea alofa, po a fo ini mea wa e whaia, aua te mita ai, mita tau o Yesu. Amen. Fa mai la, io te whai upe walu, fa mai, na o ai oi wha atolu atu I le li ono o lea mea, ina ia alu ese ma ia te au. Fa mai tala Paulo e wha atolu, o na whai I a Yesu, e ave ese mea matui tu, ia ka whiofia ngai e lalo. Mai le wha maurunga ino o ia. Le ale tari Yesu, wha mai, o na wha apea mai ai lea o ia ia te au. O loo nei a lofa tu noa e lava lea e fesoa so ani ia te oi, a wā o le vai e wha ato I na ai lo umana. O lea ua tele ai lava loo fia I le mita I mea ua o vai ai. Ina ia tu mau I o ulunga le mana o ke riso. Ina ia tu mau yo ulunga le mana o keriso aise ha. A o ana e ta ofiofi o ilalo o wane e wha mau ulunga. E tu mau ale mana o keriso ulunga ya te oi. A wai te ele atua I le wha mau ulunga. Ai fōha ilo na lofa tu no I le roto mau lalo. Amen. O le poto, knowledge. A wane ita ia I le wha apea e maua le poto. O na e matua ila ia whaleanganga. No. Tasi ale upu e awa. E maua uma ile au te lenga. O le tangata whaaleanganga po le tangata ua matua I le atua lea alofa. O le aunga nā ma le whaamoemoenga o le tātou tāmoenga I o tātou maua le atoanga o le alofa. Alofa I le atua ma le loto atoa, ma le tangata atoa, ma le tino atoa. Alofa I le lua te tua oi peo oe lava I ate oi. Amen. O le tumutumunga le nā o le tūlafono. O le tūlafono fo I le nā o le whengainga fo o lea. We walk by love. Amen. E tā ua la le mene ta no le tuspaia. Aua nei whaafeteina I o peo no whaiatu o mea alofa mai le atua. They are gifts. Ai a le sa o le loto. A le eisi alofo I totono le loto. Tango fe tuu le tamaititi oti. Amen. Aua le fetu ua tātou whanau. Aua le te fetu ua seisi. O le mea alofa na mai e le atua e au na I le atua. E le au mai le mea alofa e fasioti e se tangata ma ave. No. Amen. O le si mea lona whae e le wha pea a tupu ia te oe ona ta ua I leo oe tangata matua whaaleanganga pa o tofonga, trials. Ona le tele o teimi o le tele na launga hina ia mea na tupu le soifua le foi no tala noa ai na mea na tupu le soifua Iosefa. E le wha pea la a tele ni tofonga tupu I lo o langa ma. Ona wha pea ila I o laua o lenga luelenga ngo le atua wha matua oe. No, sometimes not. Amen. E fo te me le o le atua la nga lue. Lei o e lava ia I lo le a fo ino le mea. O la lava e te le I usita I le mena fai atu le atua mo e te oe fai. Tu so la e ala ona tutupu ia me I lo so I fua mo lo wola. Ona se le mea le te ia ele o le mea na fina ngalo I le atua. O fa longo stasio ta utinonga stasio au na le atua. Ua, I think ono le su lima tau sanga o le matua o le toe ina lea. Ai te I wasi asi toi le si au na le atua. Ma I ale to alua o le whai au tala mo I fu tupu o le testimony a. Ma I ale to alua o le afo. O si au na le atua. Ono su lima o la, ina le matua la soifua. E te ua atua yo. Te leo mea tupu ino la ola, ma la ola au na tutono le e kale si ale fai. La tu leo le si au na le atua, la tu wasi e asi atu ma tali tali noi ai. Ai te ua to atuli le au na le atua ma wha ato ese fai mai. Ma wha ato ese I le atua fai mai. I le te mi fato a tōs fumon tupu on tausanga. Na whai atua I le atua ia te ia. E tu ua le mea lai ai. Ai o I le si atu nu o inti ai o e ngā rurue ai. Ai ono le fafine ua musu le fafine I le mana o e alu o intia. O le mafua anga le nā lai o na mai ma tele o me te tupu sea. Wa se le mea o lai ai. Ele I ai le mea na whai atu le atua iai. O mea umala o na lau they out of God's place.
Now they're out of God's grace. Ele o ia se pui ngā lea tua ona se sele mea la iei, o la lai tupu mea i o la ola mala soifua. A o lai fai fe au le ka le sia, na tau tino la ona lea tua. Foi mai, o i le mea le na whaapea ai e. Ia, maliula i ole, o le whale tua o le fai fe au. O la fuwa mai le toe ina. O le teimia na alua i o India, alako i o laku malo loa. Na nga lue ia. Toe whaafo i sia ele atua le manosi. Amen. E ili si telo teimia tutupu mea le soifua. Ele ono lai tau ngā lue le atua i se tangata po o wakelengi ngi mea whaale anganga o ngale o makaukia ngi mea whaale anganga o whaita maranata ngata. No, sometime or disobedience. O le leu sta ia i le mea o la lava se se ia le mea langa se mua i la se ia. So, ma engalo na wha o lea tofotofonga. E le o le tele un tofotofonga. Ia ma trials, that doesn't mean, ete o nai e se whaale anganga ia te oi. Amen. Hallelujah. O le si va engalo na lima. Christian service. Christian services ia po tatou sauninga lotu. Sauninga whaale anganga. Amen. So kala ngoa ia whangpa. Ele o le pisi le lotu. E taha uai o se tangata whaolaina. Po se tangata matua whaale anganga. Po se tangata whaale anganga. That doesn't make you spiritual. Lea, le pisi le lotu. Busy but not effective. Pisi fo i, ai umai foa. Ele ia se mea ngawhai. Le pisi wha mai mauping singi. Le pisi fo i lele i mea whai o lai au na i le atua. Le misingi pese. Ma kua i ko anga i le kele o mea te au na i le atua. Ele avea i oio se tangata whaola ina. Pe avea i oio se tangata ua matua whaaleanga. Tato hōle tusia le Luka. O Luka lo na mata upu se folo. Ta upu tolu valu. Mata tu fai tau le upu tolu valu e fa solo atu le fatasi. Fai mai. Wala tō wō o na afe atu lea o ia i le tasi a ai. O le tasi fafine fo'i e ingoa ia mareta. Wana talia o ia i lona fale. O lona uso fo'i e ingoa ia Maria. Ua nofo o ia i lalo i ta fatafa o vai o Yesu. Ma faa longo i lana fetalainga. A ua ti ngā mareta i le fatu ainga. A ua ti ngā mareta i le fatu ainga. Ua tū mai, ma faa pea mai. Leali ie, e te le manatu mai ea. Ina ua tū mai e lo uso i a te au e sa uni to atasi. Ie e fetala i ane i a te ia. Ia fe soasoani mai i a te au. A ua tali atu Yesu, ua whaape atu i a te ia. Maretai. Ua e popole, ma ua pupulo loto i mea e tele. E kaule whamaka lala na mea. Amen. Na e te whaitau atu o ia, maua i ngāle wingo re tala, na tam whai Yesu. Le tele o mea ua pupu ele loko whai e mana o. It's not bad. E leo se mea leanga. Ai ole mea siri fai upo e wha lua fa mai. Ole mea lava e tasi. Ole mea lava e tasi. E ao ina ia maua ua filifilia fo i e Maria lea mea le lei e le ave e se ina ia te ia. O lea nofo i lalo ma whaalongo i le atua. Nofo i lalo ma ki ma le TV kako pai postati. Se i kala ngoa aku ma o aku le upo le atua. Nofo ole mea ta ole mea le it's for ole upo tu spa ia for mai ole tangata matua ole tangata le ua e na te whaata ua ina le upo le atua because o mea nei e ile tangata le ango iai. Ai pisi sort of mai e sidi ko kia ulo walu le ngā ruenga e sidi ko ia kia ulo whainga ruenga le sa ule anu loku. Lai pisi lai whaapea ia lai au nei le atua le la ngola ngā ruenga le kia halu whainga ruenga kausiro a inga mele nei o lai pisi. Ai foi mai ole mea fa mai ole mea tāua, le na fili ai. E Maria ole nofo i lalo ma whaalongo. Wha tāua lo taimi mane atua, vea so lene tēnei, na so tai mei foi lo ta maa whaale anganga ia te au. Siaki mai au po seki o whaku, lea seki aku maro. Mana ia i o le whautuanga na mai.
ona o le tātou mafutanga le fai, doesn't mean o le e te rua mafuta ma le atua. No, o le te ai, o le tau mafawha le anganga. Le awa o ina oe. O le mea ta o le mafuta, o lo nofo I lalo, e ta talo I le atua, ma tala noa ma I le atua ia te oe, wha whewhena fai, te nofo I lalo, ta talo o I le atua, I lo lava taimi pāna noa. Lau e nofo I lalo, te talo I le atua, ma whai tau le tuspa ia, a e whai tau le tuspa ia, o laua tala noa ma I le atua ia te oe. Ai a e talo, o laua e tala noa I le atua, e lua la, this is a two-way, e le whaapea, e umanga I kakalo I le atua whaapea, e kaukarangoa mai le atua, a lau e kurunga e atu. Wa le telo teimi, kaka ko ngofo mai runga kaiao, le atua ma tuta mafa, ftai le mele nei, fai le melea, o pe ala fai office boy, vo le, kongurki, fai le melea, ele o se, o le atua, o la fo isi tala no mai le atua ia te oi me na la ina fai tau le tuspa ia matatalo e te su e lona fionga e te fai tau la tuspa ia o laua tala no mai le atua ia te oi ona e te talo la ia o laua e tala no I le atua amen e te nofo la ilalo spend some time with God nofo I le mamalu o le atua alu ma ai so taimi pana noa te ro Yesu e fai tau tuspa ia. Tele o le motu o tangata. Lai muri o kia Yesu, lai o aku e kuri aku, Jesus, le pisi o kangaka lai o kia Yesu. Ai fai merita ala tuspa ia na tango Yesu, turi tangata toi o. Ai alu lungo le maunga ta talo mo lon tama. E le avea le pisi marko o kere un kangaka, nga kao fia Yesu mai le alu ea, ma futa mo lon tama. Why? That's important. O le mea pito I siri nao na tahua. O lea, mafuta mo lon tama, whaafena e wha mai te alofa I le atua, ai te rua le mafuta ma le atua. O le tangata e alofa, o le tangata le mafuta ma le tangata, I le mawhaina e wha mai te alofa I lo tōlua, a lai ese le afoi, le whawhinga lai ki ngofo ai. That's not love. Po lai ese le mea lai pupu iei lo loto pe, ese le mea lai te alu iei, e te wha mai te alofa I lo tōlua. O mea lai nā tōlu pepelo. E le mawhaifona mea alofa tōlua, ai le fita no tōlua, ese le mea lai tano ai. Amen. Au mai fora tu fala na fa pena foi. Ele me fai tatu foi me alofa ile tua. Ai ese tatu me lai fai. E foi me tala tu spaia. You tatu alofa. O le alofa ile tua mo tatu loto atoa. Spend some time with God. O le tele foi o lo taimi. O le mana ia pe ro ma futa ni male nganga o le tua po le nganga pa ia. Ma futa ma Yesu, ma le tama. O le tele o teime te lua mafuta I mase tangata, o le tele fo ina o teime te whaalongo ai, ma maasani ei o I le tala noa le tangata le nā. Whate ta inga, ma ua molo to lua. O le tele o teime, e ei tala o te whaia, e le nia o tala o to lua. Ai mafua no o whaia, ono wa maasani na matala noa molo to lua, wa maasani, sometimes I use some of her lines. E fo isi ngangu o lo korua, ero lo kong whaonganga ngangu kusapo kere I ropo lele winga e whaipea. Aru pongi saia va penga. Ai wala no faia. Ona foi la no fa longo la tau tala I lo tolua. E foi te mete fa longo I listangata po sa uo. E umilo na ona rua mafuta ma sa uo. Alo rua e tango fa ta ita ia na tala. Ai sea, wate lele te mi rua mafuta ai. Amen. Ai le ngata foi leo. Wa e lo foi winga tangata na. Wa e lo foi lo na leo. Amen. A o nei na lua mafuta ma le anganga pa ia ma e nofo I lalo ma e whaia le mene na whai marito le whaalongo longo. A o nei poani me tutupu. E tasi alau whaalongo ele o le anganga lao le atua. O le anganga lao le atua sea. Because wa e malama lama I le anganga pa ia wa e loa le naturo o le anganga pa ia. Wa e loa. Ele kai kai a whai le anganga pa ia lako inga mea whapela. Ele whapela se anganga o le atua. Ele whapela le mele nei. Yes. O le mea na le tele le tupu le temi. Pe o le siasona. E le siasona la tele falfainga luenga. La titi tonu o ofisa la kuri mangu ho le ona la o tenga lui me tau video. Ke le langa lokar poku ku ele me vale silent. I fa fo le e ona ia luatu se tonu ona live fai recordings o mena ni. O fa longa me siasona live fai lau. Fa longa me fa fo. O lai lo fele ki an mako office o lai tali e tangata I fafo I luma lai luma office o fa longa tunga o lai tali e tangata
Alei ma le leo la ke whaalonga o tunga, o le leo lo tina. Mai le te leo la I fafo. Kasi alo whaalonga o lua le leo lo ki ngala I fafo, whaku I sia u le tonu whaksoti. Lo miti la I fafo. Prai me lang sawe, ia martalanga mai o faito, e sa o sio tinala na latu I te o fe au le naso la I fafo, la tala no mtali e fafo. O le winga o la utala. Tasi ala whaalonga o lua le leo lo tina o no waleva na ma futa. We spend a lot of times. Po le lava le mauleo, e kasi ala ufa alongo ulo le leo lo kinga, e vidi me fungere kere fongi, kasi ale alo, o ulo le leo lo tinala. E o fo ila I mea, po aia tangata tam fai whamatala mai lo tina ia te au, e le ima sesi ma whai unga whamakala mai ke unga o ke lo whamakala umo lo kinga from the inside out. O na winga, you know, e o fo ia te oi. O tangata wa leva nurua mafuta, ma tua e malama mai lo natura, ke whamakala fo yama kwa e masangi e whamakasea, because you spend a lot of time with that person. O le tāua le nao lo nofo le lalo. Ma mafuta ma le nganga o le atua. Mea fuila na po ai angisi o me koe whamakala o kia ki o le nganga o le atua me. Hei, pe uki kangu fu I whamakala ngui mea ngā uwa ai o le atua e whapea. Kasi ai e sia le aku wala ku whai kau ku spaia. You know straight away, that's not God. Why? Because o laua e masani o le nganga pa ia. O e loa o e mafutanga mle atua. Amen. Hallelujah. So, pe no whea tu tele tangata o lai pisi. Not effective. Sit down, spend some time with God. Amen. Whaalongo I lupo le tua, I bet whaalongo me tato o onga o, se kia lako kako onga o. Amen. O tupu I lo o la whale nganga, o au ngā I lo o langa, o e a matana e latu lau e kalesia, o e moale, o a matana o la lau, o e vivi whaatasi matangata. Amen. Amen. Ari whangpau, se ki kako. Okay. Okay, mai whangpau. O leisi, vaenga te tusia I lalo I le whaapea o le mawai o lona nātua, that doesn't mean you are spiritual, pe au fo ni ta ina I oe, o le vala au a le atua I lo o langa, the goal of God in your life, o le vala au wina le atua I lo o langa, ia po le vala au wina fo le atua I lo langa stangata. That doesn't mean whaapea o vala au ia, le no tango whaamatala te o tau le aso na, le tasi le pōle na whaapea I sa whaapea, o talo e o na le atua, ia ma whailoa mai ilo no ma ua fui vala au wina. That doesn't mean ke o ke muli mai ai. Amen. No, that doesn't make, anyone special. O lo vala au wina. Ia tātou, o mang kua kakango ia Utah. Remember? Judah? O Utah. Na vala au wina ele atua. Na vala au wina Yesu, na ilo na vala au wina I totonu le au so o Yesu. Man, that's a really high calling. Matua I mawalunga tu langa nei sa tu yuka. Mawalunga kia kako umaya. Asia, ona o le to se fulu lua lea. La fa ingo ina the apostle of the lamb. Tu so o apostolo al tamai ma moi le to se fulu lua lea. Ele la vea ai Paulo. O Paulo ele la vea Paulo I totonu lea. O apostolo al tamai ma moi. No, ese le apostolo I Paulo. Mai apostolo to se fulu lua. O le matua mawalunga al vala awino tangata leo Utah. Amen. Yeah, na te Lord story. So ele whaapea la awa la awina o ele tua stulanga. Ona especial ila ia Yesu. Pe ua ese alo tūlanga. No, mai a yuka. Ele ima whai Yesu na la vea Utah. No, ele ima whai. Fa mai isi. Ma whai Yesu mea uma, ma whai ele tua. Ele ima whai na la vea ina Utah. Asea, wha maununga yuka ia. O le whiwhiringa ia yuka nga whai. Amen. O oela, you are not Judah. Na e te whiriwhiri o I te ona ile atua. Amen. E whang pau. Saki. Amen. Tu sa la o tātou wala awina. O lo wala awina mai le atua. E le ave I foi oe matangata kirisiano le lei. Amen. Tu sa pena wala au oe le atua. E le whape o ke meki a ona e le lei. Ma ave oe matangata ono lo wala awina oe le atua. O le ave foi oe ma wala awina. Pe wala awina oe le atua. That doesn't make you special. Amen. Ele whaapea wa e special ai. Pe ua whaasilisili o ele atua mai istangata. No. E special umata tau inu mo le atua. Amen. Kongo le vale le si aso ngā. Ai, la tūle au na le atua ngofo le piko lumar first class. Ai anu wharikua ngofo I kua. E o whaalongo kunga. Whamai o lango le man of God. He's special. Ngofo inu mai o ma o au wharitua te nofo I tua I le mele ingi.
Whapea, okay, e se fu whaingo le au ngā lea tua. Okay, that's nice. Au le wingo ala utala. E le whapea o le aveo o e ma au na po lo wala au ina, ona e special i la ia. Ia ona la o le tua maanga fo i le special, fo i le la tau savaringa ia. Wha mua mua e la tau la o na lea tua. I luma la o lea tua, ma le sila whanga lea tua, e le special la. Amen. E wha mua e tangata i le la tau tu maanga, ai le o lea tua. Tu sa uma i le tua, kusa marka mai kiki la whera inunga la wala, kako uma lama. Amen. Te reo whai atu la anybody. Ona e iei fo i tangata o tau whai tau tuspa ia. E reo tangata o mo fo i tuspa ia e tā ua o whanau a lea tua. Amen. O tau whai tau e iei a tai o e kale sia i tutonu tuspa ia na whai maritala Yesu o le tau tamariti Apollo. Amen. A lai fai tai o le kale sia. O lai fai tangata su o le fiong pa ia le tua whai maritala Yesu. O le kou kamariki Apollo. Lenga pepelo mea le amakanga. Fole, le fai kau tuspa ia o le ka pua i le kua e whai maritala Apollo. Mai sumia. E le sa o le tala le whapea o tātou uma le whanau a le atua. No. O tātou na whaia uma e le atua. Ai le o tātou uma la. E le o tangata uma la langi se lātou tamā le atua. Na o le tangata wata lia Yesu ai ave e le manuia e ta uai i lātou o whanau a le atua. A le talia ina la sesi Yesu. Le ai la o lātou tamariti Apollo. O lātou tamasa atani. Amen. O la e mangingon kuspa ia. E le o tangata uma la. O se lātou tamā le atua. Na whaia uma e le atua. Ai le o se lātou tamā uma la. E le o se lātou tamā uma le atua. Na o i lātou o e na talia Yesu. Ma whaatua ia te ia. Fo mei woia a vatu ia i le manuia. Wata uai i lātou o whanau a le atua. E le tau whanau wina la se isi a o whenua inu la wala ni karia inga Yesu. No. Only Jesus. Amen. Ole, wala a wina la le atua i lo o langa. That doesn't mean whapea ua e special. Ia po ua e pe ua whapea lo kakalo se si whaua ula vea umarmele o whapea lo la ia whaalea nganga kakale o kakala le ua kofia le atua. This is our man. This is, hey lo, e le si aso na no whaalongo tuai. Okay, you know, I use a lot of things na tutupu i la uia whainga malanga. Is that all right with you guys? Amen. Yeah. Lai se ki lai okay Queen Night me la ka mo fong pa. So ole me pito sili ona taua. Ole o to fai tau whenga tuai. Ole telo teimi no tangata i le perfecta i le whenga tuai. E o e fa asino pena o i nai va ai pola fina ngalo le tua. They went and asked the prophet. I le whenga inga fou e le biblical. E le tala e le tutusa ma le whenga inga fou. A e alo e fai tau le whenga inga fou. E le o yaise e le whaatanga ina le whenga inga fou. Lo walu i se perofeta. E whaasino atu se me te alu yai. O le whenga inga tuwaina nana tupu ene mea na. Fai mai la ia na te lilingi lo na nganga ia te autou. E a o a ima whaasino atu ia te autou. O le nganga la o le atua. Fai mai se tala sesi fai mai ole. Se tasio tangata. Fai mai ole perofeta. La ia le polo kalame le atua i lo wolanga. That's not right. E le o se perofeta, se polo kalame a le atua i lo wolanga, o aila iai, anganga pa ia. Po le ala, e te le tau le, e te tau le alu se perofeta, e me se polo kalame a le atua i lo wolanga. Le anganga pa ia nei tutonu ia te oi, ma lau tusi pa ia ngai pe fua i lunga o le siaus. A e alu ai, tu ule upo le atua tutonu ia te oi, ngā lue atu le anganga o le atua, fua mai e sau e tai ia te outou, le anganga pa ia. E le tai ia oi se tangata e tai oi ai. Le nganga pa ia. E whawhangala oi le tangata o le atua. Ai tai oi le nganga pa ia. The prophet in the New Testament, they can confirm some stuff. E mawhaino lātou whaamautuina se mea. Ai le whapea ke alu i ngā e kau whaalongo. O isi tangata u kau mawhaia e o se i whai me se prophecy. Se alu e ku ngale kalu si au me se perfetanga e maua lau ka avare le vai aso lea maua lau hey le lau whea te autou o e whai tau mai le whenga inga la matanga whenga fo e kaukua e te le maua i se mea o se si walu se perfeta e au mai se a o mea nau le whenga inga tuai o le perfeta le whenga inga fo only to confirm some stuff
o la foi ma fai no prophesy ai te le alu ai la su ese plan le tu lo volanga so o le vala awina na le tu lo volanga that doesn't mean we special ai wa sa le kwa ka o ke o le pelengi lo langa o le am pai ma la fai ma mele ngai sometimes okay ofo foi au ngai pero fe karkelo kaimi e o mai ka o mai me ya ka ko me mai le tu mo ka ko ai le kai ka o foi le tu ya la ko me mo la ko volanga amen. Amen. Go read your Bible. It's in there, you know, in the New Testament. Alo fai tau. Fai te we Moses tu sina e vidi mele ka lango ai. But I'm challenging you, go read the New Testament about you. The mele tono thing fo or the thing inga tu ai. Or the thing inga na lasa ele fa pe wole fa onga ina. Pa o le wa sui le thea ngainga o le manuia lo mai ele atua malo na nganga to tonu ya ti tatou. Foi mai o fa na le atua e ta ia ele anganga o le atua. Ele ta ia se perfetta po o se faia onga po o se isi. Foi mai a o le perfetta o faia onga o faia mangaria o faia au male a. Foi mai o lato umaia o mai na ia matua le tino ke riso. O lato me alofa umalava e fa onga e fa fanga ai o ina ia e matua. Ai le o mai ta ia oi. O tau fai tau I le tusi to tonu o le tusi a ngā luenga wha mara tala pauru I o e kālesia wha mai. A o waru ese, tala lea pauru lai fai to tonu o le, lai fai le tala pauru lea. O lai tala noa pauru I o e kālesia wha mai. Wha mai, ia lau kangola ui ku oia. O lai tala noa I kangaka e ka ia, lai fai langa ministry. Ia peo Kevin, fai langa ministry. Wha mai pauru, whangpau. A o waru ese, o tala lea pauru. O no mai leo luko wa ai ma moe. Fa ta ape ina ma moe. Fumele tala Paulo. E o fo ia te outou. Ala tala noi tangata fai ministry. Tangata tai ore kama. E o fo ia te outou. Tau te fai a opu faa ole e tō sinna tua ile au so o ia te outou. Tala Paulo. Lai tala noi tangata iei mea alofa fa le anganga. La iei nfa mai. Ko ke fai a fo I kala fa ole. E ko singa ko I kangaka ia te outou. O mea umalava, au anei e tō sina I se tangata, na le tasi al tangata ea, tō sina o mai tātou a Yesu, fo mai au tō si itia lo ingoa, o na tō sina mai la I o lea, no lang, tātou si itia la Yesu, e le o ngi mea lofa mangi, ngia mea, only one thing, love. Martala tu spa ia martala Yesu ia petelu, a e alofa I o tangata, a e alofa ia te au, fa fanga uma moe, fa ia petelu, a e alofa ia te au, fa fanga o inau te ilo ai. Kevin, a e alofa ia te au, fa fanga a uma moe. Amen. O le te whaia mea leo ono o nanga I lea tu, o lo whaia Yesu, ala ino o whaia pāpostati. O ale mea mo ia, ana o whaia inisi tu whaletino, let me tell you something, o te le fia whaia se pāpostati. Amen, to be honest, you know, it's time. E le fa pe nga o pai postari wa afa nge pai postari e uma ka como ka upu ngai o ko ngofo ko stari ka upu mo le sa uma le sa ko stari ka upu wal po le solua uma le ko stari ka upu warta to stofi you know I spend a lot of my times ti o te lo fa ya tu la fa pe o te fea no but I'm telling you ana fa pe o le o te fa le tino o te le fa ya amen ai ono lo wa lo fa ya Yesu o le na maliu mo o nga sala no sa taru mai le ma fa no o to ngia umanga le me na fa ya lo matai ya te uma la o nanga ya Yesu mo lo wa lo fa ya Yesu amen mo lo wa lo fa ya te oi aua ne ita seina oi mo lo no ta inga ia sau le matai o la e ready ka ko wo o me langi o le ale wingo ngai mea ai fa metala po le ale wingo ngai me ke mo me lo langi uma mo au va akele ma kupe fa la bank ai mai ma wino wala o leo langa le nei, whawhitai le atua ai au lia, se fitu se fulu po se on, po se valu se fulu, tau sango, se pole iwa se fulu. E po ui nei o langa. Ai o leo la e whaavavau. I le manuia, i le ai sona, i le ai se end. Whaavavau. E lua tau unga o le tangata. Amen. O le manuia le o, umai kako, umai o le manuia nga. No, let's speak by faith, all of us. Amen. Ia maritangata le italia ina Yesu. Ma le tali tonu ia fiongo pa ia le atua. E o tangata fuila na e alu ila le mala ia e whaavau. Amen. E siri atu la lo walu le manuia. Au a fo ini e misia le. Sau Yesu e avela na e kale sia na tano ele tusi. Amen. O le isi. Vahenga. Aua e le whaapea o le
o le vaaia a fo ino le me, it doesn't make you spiritual. O le appearance, ia po o fōlinga vaaia. Amen, vai ngalo na fitu lona tātou te muli ai. O le okusi enko no tari. Amen. O le appearance, ato oi le, lua korinito. O lona mata upu e 5. Fai upu sfuma lua. Amen, so taimi. Oh man, kako kaimi Fai upu sfuma lua. A wā ele to e ta ule leia mātou e I mātou ia te outou. A ua mātou a vatu ia te outou se mea tau te mita ai. Ona o I mātou. Ina ia te outou se mea e fai atu ai I e o mita ia le tino. Ai le o le loto. Amen. To tele yo nisi e la tau te mita I le tino. O le winga fo o le natala. E mita fa apeo la tau lai soifua malolo ina. A lai mai le stangata. Right? E mita fa apea o mākou le soifua malolo inga. O mākou la le afo, le fa kua. A orka ngaka lea. Va ai e o lai mai. Ulai le mawhainga whaile mea le mawhainga longa winga la ele spiritual. O lai mita le vainga I le tino. Ngā o le vainga I le tino lai mika ai. Amen. For mai le tala, me oke mika le mea ngā le vainga le tino. Tu sa lava po la ua mai le tangata o lai na tele o mawalo na malolonga. I'm telling you, o lai spiritual. Amen. O lai fighting le tangata na. You have no idea the story behind it. You have no idea the spiritual battle. Amen. O la unga luenga o le pure, le faith. O le tele o taimi, some people receive, some people lai fight. Aisea, o lai fight because o la ua, to a tele fo ia niso lu I tau matulanga o lai fo I kam whariki apolo awala mane. We have no idea. I can't explain it. Le tele o mea lai tutupu I leanganga. E leo malama ai, I kako ngaka pera I mea tino. But let me tell you something. Awane e mita I lo soifua malolo ina na iai por vainga I le tino. Famai alta la tupa ia, ai o le loto. Amen. O le toa tele I o tangata o lai mamai. Matanga, o le mamai o loto malo lofa I le atua mwha maungi aku. Ngai lo kākou ia sa vavadi matino le leima soifua malolo ina. Amen. Moi tātou ia lai believe for their healing. Say amen. 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 Ia mama o tātou roto. That's the most important thing. O tātou roto. I o tātou sao I le malo le atua. Tātou o le mua Samuel. Amen. Mua Samuelu. O lona mata upos fulma leono. Mua Samuelu mata upos fulma leono. Foi upu e fitu. Hallelujah. Fa uino ta vita fo mai. A ua fetalai mai Jehova ia Samuelu. Aua e te vaai I lona tino. Po o le mawalunga o lona tino, awa ua o te ia te ia. Awa e le vaai Jehova e pei o le vaai o tangata. Awa e vaai tangata I le tino, a e vaai Jehova I le loto. I le loto. O fea te alofa mai ai, mai lo loto. O mea umalava e te whaia I le atua. Umalava ni me te whaia I le atua. E te whai umamai lo loto from your heart. E sila la le atua I lo loto. E tu sa lava peke kuai le loku. Ia pole a foi se me te whaia. A lai te au ona whateita inga. O le ke unga o le wharesa. A whai ke unga o le wharesa. Foi lele a lai ke manga o ia sili aku ngai lo le ke unga nga ke ue. Lesi ka ngaka lenga la sa mua. Lau e whaatau ta vai lesi tangata. E te le o whaia lai se loto le lei, o lai te whaia le loto whaatau ta wā. Le te whaia tu ia te oe, e te ele atua langa o le mea ta o le mita I le tino. Mita I mea o le tino. O lai wha le tino lau ngā luenga. E te ele le atua, ai maa ngai e alwa aia ka ngaka. E o ka kafa mai, wow, o le maa ngai e o lo ke winga o le mea le ngei. Amen. Ai e sila le atua I le loto e te whaia I se mea. E le teimi foi lele. E o foi tangata tāpuai. E le keimi e ke vai ka ngaka o le makua makau. Ki o ka puai se si I lima fe oso I lunga makua inga whakau paki solo. Masu ko inga mea la ve whaingi ka ngaka ka puai I le atua whaku. Oh man, ai e whapelar ka puai e tā vita.
Amen. Ai a fai o lai, fai a mea uma. Ona o le tau ma fai e show off fai. E le se winga. E le aima se winga. Ma se o lai se le loto. Fumailo le tala tu spa i o le a lava le manatu o le tangata i lona loto o ia lava le nā. O mea uma lava e te faia. A e faia mai lo loto. Man, o la ala e te faia i le atua. Me, weva ele tala le au tele ele yo te me tatu to o na tatu mata upu. Ele tangata i to tonu le tuspa ia na ona faia o mangari fina ngalo le atua. Na ona faia o mangari fina ngalo le atua. Ai se sele loto na faia ai anga nga faia ngo ka usia o manga me uma. Ai se sele a. Ai se sele le loto na faia ai ele ti sele atua. Ala nga faia uma me nga o le atua. Ai ai fo le ona le atua tonu le tuspa ia. Na ia faia le meta o le. Na yele me se ai na sa o le loto fo me na fia ile atua. Sa o le loto. Amen. Ia tatou faia mea uma, ia faia mai le loto tatou te au nai i le atua. Amen guys. Via le atua nei a fiafi o mea na e fitu. E te tau ona e tilo ai. O mea na e fitu e ao ona e ona i teita i ai oi. A ia whaapea ona whaamatua hina oi i le alofa. Amen. Love. Le alofa i le atua. Praise God. Vi ia le atua. Ioi, wa matantau e vie tu tātou mata upu le whaasolsolonga tunga a o mea i e ao ono tātou iloa ma o oina i tātou. Amen. Whaamanuina le suafo le atua nei a fiafi la tātou talo le atua mātou tamā. Whaafitai lau upu malau a onga nei a fiafi wa e whailoa mailo fina ngalo e ala i lea o ino lau upu tamā aua nei ita i sehina i mātou. A ia whaamatua hina i mātou i le alofa e leo le tautala i ngana ese ia po le perafetane o le ilo mea lilo maisi le tele o isi o mea alofa whaale anganga. A ia whaapeo ona mātou matua i le alofa o lo mātou alofa le i lau fio mo mātou alofa e o mātou uso atua o i peo i mātou lava ate i mātou. Whaamanuia mai o e tamā isi o mātou watunu malau whanau o malavo o mafuta mai. Whaafoi pele vi inga i lau fio o le suafa o Yesu Kiriso. Wole mavala aua tuai nei. Amene ma amene. Vi ele tua sa mo whaftai mo le nei e fiafi. I le nganga o le tua sa whapeo ona ngā lue mai. Ia ma fisosoani me fo i ati tātou. Ia malo ni tangata i se vaivainga. Ia te au e tau mawhai e whamatala tu fo i le fionga i a le tua. Aune ngalo ia te oe. Ia whapeo ona e kango e whai le like lea. Mai. Ia ma le share lea. Oro kango a like. Ia pe kango share. Ia pe au fuike like e share. Ina ia mawhai ono atu le upo le tua. E se isi fo i a olo whapeo na mafuta mai. Ia te talo i le atua, ili file mua le atua ia te automo. I mātou nei i New Zealand, ia tātou vai aso ngangana sa mo whaatahua tātou ngangana e whesota iai ma tātou whanau. Ia maa o fo tātou tū maanga ina i mawhai ona tātou whaia mea uma whaatahua se mea alofana mai le atua mo tātou tangata. Whamanuia le atua ia te autou sa mo tātou plokalame le nā. O nisi nao motu ngā awha whaaleanganga e o whapeo na o tāpena ina foi ia mō tātou i le nei foi a fiafi tātou to e whailoa i sa teimi o lumanai ia o le teimi nei ia alofa tele lava mo oe sa moa ia o Kevin Uruiva le nei tātou to e whailoa i le aso sā tātou to e whailoa i le aso sā asau nei mo teimi nei whaasoi fua ia. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Ya so uma. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Ya so uma. Ye fa ane ene ina oia. Ye fa ane ene ina oia. Ye ma walunga. Tangata
tangata pa ia o le tupu ia whaneneina abatu ia levi inga ia Yesu matau atu luna lofa matau atu luna lofa abatu ia levi inga ia Yesu matau atu luna lofa sili sili tua mai loa nganga ia na sua fapaia sua fapaia Sua